Fl-2024 Malta laqat madwar 81,000 student barrani li attendew f'xi waħda minn 35 skola liċenzjata fit-tagħlim tal-Ingliż fil-Gżer Maltin, żieda ta' 3% mqabbla mas-sena preċedenti. Skont ċifri pubblikati mill-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tat-Tagħlim tal-Ingliż f'Malta l-Feltham li tirrappreżenta 15-il skola u 56% ta' studenti li attendu f'xi waħda minn 35 skola tal-Ingliż akkreditati f'Malta. Il-maġġoranza tal-wasliet huma minn pajjiżi Ewropej. Bl-Italja tirrappreżenta l-akbar suq. Is-settur impjega 1381 għallimu staff fl-2024. Iċ-ċifri jindikaw ukoll li fil-waqt li l-għadd ta' studenti qiegħed jiżdied, il-medja ta' żmien li jdumu Malta qed jonqos minn kważi 20 jum fl-2023 għal kważi 18-il jum. Minkejja dan, żdiedet in-nefqa medja li kull student bħala medja jalloka kull ġimgħa tagħlim u l-akkomodazzjoni b'7.8% u 13.2% rispettivament. Fl-2024 kienet irreġistrata wkoll la ċifra ta' nfiq fl-aħħar 10 snin, medja ta' 99 euro għal kull student. F'intervista ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Feltham Jessica Rees-Jones qalet li d-distribuzzjoni tal-wasliet kienet ukoll imqasma b'mod iżjed ugwali matul is-sena. Look at how many students come through, but also when they come through. So it's not only in the summer season, but what we call the shoulder seasons, which is more sort of Easter, and on the other side after summer, has also increased. So it's when they come through, which is important. Qalet li pajjiżi barra mill-Ewropa bħal Brażil b'4,600 student fl-2024, il-Kolombja u l-Ġappun bżieda ta' 15% fis-snin riċenti għandhom l-akbar potenzjal għal tkabbir. We announced the working visa between Japan and Malta. That has been in discussion for 9 years, and we aim to be very much part of that as it takes shape. It will be launched from January 2026. Il-kap eżekuttiv ħabret li minn Ottubru ser tespandi niċ-ċoħra tal-tagħlim tal-Ingliż fis-settur tal-avjazzjoni. Aviation English is a very exciting project for us. We've just announced and been awarded the first ever aviation project submitted from Feltham and from Malta to an Erasmus project. It's going to run for 18 months. We start in October this year. It is with the Bulgarian Air Force Academy, and it's a train-the-trainer type project. Is-Sinjura Jones elenkat bħala sfidi ewlenin iżdiet fl-ispejjeż u biex jinstabu biżżejjed għalliema, staff u familji biex jospitaw lill-istudenti, partikolarment fix-xhur tas-sajf. Qalet ukoll li kemm mill-lat edukattiv u anke mill-lat turistiku, l-industrija għandha għadma jibsa biex issostni l-standards minsuġa ma' reputazzjoni li ddiskrivit bħala eċċellenti li Malta rnexxilha tibni matul is-snin, partikolarment fil-kuntest ta' rapporti dwar imġiba mhijiex xierqa ta' studenti barra mill-klassijiet.